knjigi, ki je pred kratkim išla pri znanstveni založbi Filozofske fakultete. Avtor je tukaj, dr. Ivan Čolović, ga lepo pozdravljam. Knjiga po prevodu nosi kar enak naslov kot v izvirniku Balkan, teror kulture. Tudi prevajalka je z nami, Sara Špilec, čestitam za prevod. Z avtorjem se bo pogovarjal profesor dr. Božidar Jezernik, ki mu na tem mestu tudi predajam besedo. Kot tretji bo pa na oder prišel redno profesor dr. Rajko Muršič in povedal še nekaj o etnografskih monografijah. Ampak imajo svoj scenarij, tako da kar prepustam njim besedo. Hvala za besedo in lep pozdrav vsem skupaj. Mi je veliko čast in veselje, da lahko skupaj z slovenskim prevodom dela Balkan, teror kulture predstavim tudi njenega avtorja, cenjenega kolega, pisatelja, urednika, založnika kultne biblioteke 20. vek, dr. Ivana Čolovića. Malo sem naredil pauze, ker sem pričakoval, da boste nekaj zaproskali. Pozdravljam. Hvala. Ja bih pre svega zahvalio svima koji su došli da nas slušaju danas, jer da sam ja na vašem mjestu bi bio u prirodi. Danas ovako lep dan, a vi sedite da slušate nešto što se zove promocijom, a što bih ja mogao kao autor knjige Balkan, teror kulture da kažem teror promocije. Kao izdavač sam prinuđen da često organizujem ili budem prisutan raznim promocijama i znam da mogu da budu zaista terorističke, odnosno dosadne. Pa evo, trudit ćemo se sa iskustvom koje sam sad evocirao da ja ne budem bar dosadan i da nekako opravdam to što vas mučimo i zadržavamo ovde sledećih koliko, 15-20 minuta. I zahvaljujem naravno mom izdavaču, to je moja prva knjiga prevedena na slovenački, i Sari Špelec, prevoditeljki, koja je, čujem izvanredno, svoj posao uradila i da radim ovo što je već profesor Jezernik učinio. Molim jedan aplauz za moju prevoditeljicu. Ivan kaže kako bi on bio u prirodi, pa mi smo sada svi u prirodi zajedno, tako da mislim da nam je ugodno i prijatno. No, ja ću da postavljam pitanje na srpsko-hrvatskom, da bi bilo sve skupa što multikulturnije, bit će to srpsko-hrvatski sa slovenačkim naglaskom, tako da nadam da ćemo se razumjeti, a ako će biti nekih problema, ja ću da provedem na slovenački jezik sa slovenačkim akcentom ponovo. Evo, knjiga o kojoj sada govorimo, Balkan, teror kulture, je knjiga koju sam prvi put sreo na jednom jako iznenađujućem mjestu. Bio je to Krakov, Kazimierz, to je židovski deo grada, u jednoj knjižari gdje obično idem da kupujem literaturu u Auschwitzu i nemačkim konclogorima. I kad sam tako tražio po toj knjižari, ja vidim jedno poznato ime, Ivan Čolović. Šta radi Ivan Čolović? Kada rade ovi Srbi svuda se podođeš. I onda pogledam Balkani, teror kulturi. Wow! Jasno, odmah sam kupio knjigu i pročitao još isto večer. Jako interesantna knjiga, izvanredno se čita. A njen autor je posle te knjige, koja je njegova poljska knjiga, izdao i srpsko izdanje te knjige, a one su malo razlikuju između sebe. Da, eto, kako se to dogodilo da je na predlog jednog poljskog izdavača i moje poljske prevoditeljke Magdalene Tetlinske, da napravim jednu zbirku
eseja o Balkanu, nacionalizmu, Srbiji, ratovima, Jugoslaviji. Ja sam napravio jedan mali izbor i dao sam kao izdavač. Ja znam koliko je važno da knjiga ima jedan interesantan i u stvari provokativan naslov. Da umjesto se to zove eseji o političkoj antropologiji, to ne bi ni profesor Jezernik u Krakovu primetio. Ja sam izabrao naslov, pokazalo se zaista je dobar bio izbor naslova. Ja moram sada da branim taj naslov i kod onih koji primećuju da on ne odgovara baš sve što u toj knjizi piše, ali dobro. Za većinu tu objavljenih tekstova taj naslov dobro stoji. A ja sam kasnije, znači 2 godine posle te poljske knjižice, koje je prošle godine doživjeli drugo izdanje, moram odmah da se pohvalim, jer sem što ja samo sebe ponekad izdajem, to je prvi strani izdavač koji je nešto objavio moje u drugom izdanju. U ovom, dakle... Izvinjavam se, to drugo izdanje izlazi 5000 primjeraka. Ne, to je 2,5 pa još 2,5, ukupno 5,5. Dakle, to srpsko izdanje, moje izdanje u Biblioteci 20. veka iz 2008. godine ima jedan dugi esej o političkoj istoriji jednog muzičkog instrumenta, reči o političkoj istoriji Husala. Evo vidim Svanibor Petan, naš kolega etnomuzikolog, za njega je to sigurno bilo od toga što sam ja popisao najinteresantnije i zaključni esej koji je sada ključ za razumevanje i drugih tekstova koji se zove Nacionalizam kao religija. Ja sam nešto što sam naslučivao, pominjao uzgled u ranijim tekstovima, govoreći recimo o sveštenicima, o pesnicima kao sveštenicima nacije, na kraju elaborirao u okviru jednog koncepta nacionalizma kao političke religije, koji nije moj originalni koncept, nego naravno traje u politikologiji i političkoj antropologiji već dugo, a da ne govorimo da je već Rousseau ponudivši civilnu religiju prvi lansirao. Ja sam se pre svega oslanjao na ideje jednog italijanskog istoričara i istoričara fašizma Emilija Gentilea, koji ima jednu knjigu o političkim religijama koja se zove Religije politike i koji nudi teorijski metodološki okvir za tumačenje raznih oblika civilnih i političkih religija, ponudivši razlikovanje između civilnih religija koje mogu da korespondiraju sa otvorenim demokratskim društvima, recimo američka civilna religija tako pravi primer za tu vrstu političkih religija i političkih religija u užem smislu koje su karakteristične za totalitarna društva. Tako da sam ja tragom tih ideja došao do toga da ovo o čemu sam ja počeo da razmišljam, istražujući ulogu kulturnjaka, pesnika i drugih intelektualaca u kreaciji nacionalizma, da mogu to da stavim u jedan odgovarajući interpretativni okvir i da onda sad govorim o sveštenicima nacije i u metaforičnom smislu, ali i u jednom ozbiljnom smislu koliko zaista se može ozbiljno govoriti o nacionalizmu kao političkoj religiji. Ti sveštenici nacije i pisci, intelektualci, oni su zaista sveštenici svojih nacija, dobru i zlu. Nacionalizam igra na narcizam razlika između naroda. Svaki narod, svaka nacija pre svega akcentuira po čemu se razlikuje od drugih naroda. Ali ima u tim nacionalizmima i mnogo sličnosti. Da, to je... Da nacionalizam polazi od jednog modela kulture u kome je kultura medium nečega što se nekada u početku zvalo nacionalni duh, Volksgeist, pa se onda negde početkom 20. veka počelo govoriti o nacionalnom karakteru, pa nacionalnom biću. U svakom slučaju se u nacionalizmu kultura vidi kao medium za onu supstancu koju mi danas zovemo, smatrujući da to sada korektno, nacionalnim identitetom. Dakle, to je jedan okvir u kome se javlja potreba da ti sveštenici
nacije, kao što sam već pomenuo, obavljaju razne važne za očuvanje te svetinje koja se zove nacija zadatke. Jedan od tih zadataka je naravno reprodukcija mitova o genezi naše nacije, o njenim duhovnim korenima, o njenom postanju od samih iskona vremena. Pri čemu je važno da se u tim genealoškim mitovima nacija veže za teritoriju, tamo posebno gde je teritorija gusto naseljena i gde na istoj teritoriji ima pripadnika različitih etničkih grupa, naroda i nacija. Da bi ta teritorija u nacionalističkom ključu bila samo naša, da bismo mi bili svoji na svome, potrebno je između ostalo pokazati da ovo uprkos gužvi koja na tom terenu vlada danas, smo mi prvi tu stigli. I prema tome svi ostali su došljaci, a mi smo, to su naši koreni, odnosno autohtonistički mit u pravom smislu reči, kaže mi smo rođeni iz ove zemlje. Našim venama teče ta krv naše zemlje, to već svi znaju, a to da je atinski polis imao mit o autohtonosti, jer je nastao iz zemlje u koju je kanula Atininja krv ili slina, ne znam tačno koji je to bio rezičarski metod da se to utvrdi. U svakom slučaju, dakle, ta trka unazad, kako sam ja to nazvao u jednom eseju, je ključna u toj viziji, u tom imaginarijumu nacionalizma, da bi se ostvario jedan ponudio taj mitski moment da smo mi tu od vajkada. I zato onda u novijoj toj literaturi autohtonističkoj, koje ima i u Srbiji, i u Bosni, i u Hrvatskoj, čujem i u Sloveniji, nešto sam ja od toga pomenuo, taj venetski mit koji sam našao kod Mateja Bora, još svuda je tu pogrešio onaj koji je stavio neku vremensku granicu, bez obzira koliko je daleko postavio. Ako vi kažete, mi smo ovde od Gvozdenog doba, ili ako kažete, mi smo ovde od pre 4000 godina, ako kažete, čujem da si to u Sloveniji u novije vreme govori, mi smo ovde od pre 20.000 godina. Vi se prevarite, zašto? Zato što najmudriji, onaj koji pobeđuje u toj utakmici, kaže mi smo ovde od uvek. Tako da bilo koju granicu vi da postavite, vi ćete govoriti, da, dugo ste vi tu, ali mi smo od uvek. Zato je u tom autohtonističkom mitu ključna strateška reč iskon, koja u stvari ne znači ništa, to je Urzeit, kako bi se rekao na nemačkom. Znači, to je neko vreme koje nije vreme, jer nešto što je od vajkada, od uvek, znači ono spada u jednu više u geografiju, a manje, znači više u neku prostornu odrednicu i zato se opet vraćamo na zemlju. Znači, otkad zemlja postoji, mi smo tu, mi smo jedna prirodna pojava, jedina prirodna, autentična pojava na ovom tlu. Mi smo taj etnos koji je pustio da vi ili se od nas odvojite i tvrdite da ste nešto drugo, ti koji ne znaju da su u suštini Srbi, a tvrde da su Albanci, Slovenci i Hrvati, vi možete biti u iluziji, ali ako hoćete da ste iz ove zemlje, vi morate prihvatiti da ste u stvari naši, pa ste katoličenjem odvojeni od nas, ili ste islamizovanjem odvojeni od nas, ili ste odvojeni iz nekog drugog razloga, kao što sada Crnogorci se odvajaju od Srba i to je jedan veliki autohtonistički skandal, jer se oni odvajaju od sopstvenih korena. Ali na to je odgovor autohtonističkog crnogorskog mita. Izvinite šta, mi s vama nemamo nikakve veze, mi nismo Sloveni, mi smo ovde nastali potpuno nezavisno od vas. A da ne govorimo o albanskom autohtonističkom mitu, o Pelazima, Ilirima, to je velika gužva i neću sada da vas tim zamaram, ali nešto od toga ima u ovoj knjižici. Dr. Čonović je jako dobar pisac, jako duhovni pisac, a to poglavlje o svojima je baš najduhovitije, najsmešnije. Ja sam baš uživao dok sam ga čitao, ali
Kad smo pripremali slovenačko izdanje za štampu, u knjizi je spomenuta venetska teorija, ona pomiče početke slovenačkog naroda nekih 2000 godine otprilike unatrag. Dogodilo se novo otkrivenje koji šteta što autor nije znao za njega, sigurno bi ga uključio, da smo Slovenci autohtoni na ovom teritoriju 7500 godina, pa čak i više, 46.000 godina. Mi smo napravili onu pištaljku neandertalsku, znači neandertalci su naši preci, pa smo i stariji od neandertalaca jer mi smo tu čak 200.000 godina i više. Tako, evo, kad ćeš da spremiš novo izdanje, to treba da dodaš te nove informacije. Prihvatam kad se rasproda za oko sljedeće 2-3 nedelje ovo izdanje, odmah dajemo u štampu sljedeće, bilo bi šteta da čitaoci čekaju dugo. Znači, ako hoćete najnovije informacije, treba prvo da apsorbirate stare, da imate negde da gradite. Ja ću se prvoj etici mojih čitalaca od tih 5.000 prvih koji čitali ovu knjigu. Koje je kiražovo izdanje? Do 6.000? Ja mislim da to je bez ograničenja. Šalim se, odazvaću se navali čitalaca da priredim novo dopunjeno izdanje. Ja mislim da će ovaj izdavač da se pobrine za drugo, bolje informisano izdanje, tako da ne bi imali već podatke koje su već sada, kad je knjiga izašla, zastarjeli. To je već. Dr. Ivan Čolovičnik je na prostoru bivše Jugoslavije jedan od onih autora koji je otvarao nova polja, nove horizonte za političku antropologiju. Oni, Dunja Richtonen, Augustin iz Zagreba su bili pioniri, prvi ratari na tom području, koji nije baš staro. Politička antropologija postoji negde, koliko ja mogu da se setim šta piše u istorijama antropologije od 20. godina termin 20. veka. A u našim, da tako kažem, krajevima je on još novi, zaista se o tome počelo govoriti negde 70. možda 80. godina i zaista Richtonen, Augustin je tu bila pionir. Ja sam se na to područje prekvalifikovao pod uticajem političkih događaja i kriza i ratova 90. godina, jer sam se pre toga bavio jednom, tada za mene, atraktivnom temom, a to je etnolingvističko proučavanje paraliterature, što je podnaslov moje doktorske disertacije i objavljene kao knjiga pod naslovom Divlja književnost. Ja sam tu već se bavio nekom vrstom savremenog folklora i kad je izbio rat, prvo što je mene zainteresovalo, kao nekog koga interesuje folklor, to je ratni folklor. I moja prva knjiga iz te serije, još se nisam predstavljao ni kao antropolog, a kamoli kao politički antropolog. Border ratnika je folklor, politika i rat. I ja sam onda počeo da tu se zanimam za političke funkcije folklora, zašto političari 90. godina se pozivaju na folklor, govore u folklornom ključu, vole da im se gusla u desetercu i tako dalje. Ali politička antropologija, kad sam počeo da razmišljam da bi mogu ja sebe da nazovem i tako, kad sam počeo da istražujem političke mitove nezavisno od folklora u svim žanrovima diskursa u kojima su se ti mitovi nudili, a onda to je išlo uz političke rituale. Ako hoćete da analizirate govor Slobodana Miloševića na Gazimestanu 89. godine, vi imate pred sobom analizu jednog mitskog diskursa u lingvističkom smislu, imate jedan diskurs teatralni, imate ritual na delu. I onda ako vi istražujete rituale i mitove i folklor, vi jednako se nalazite u ulozi koja je
zaista uloga političkog antropologa. Niste na terenu daleko van svoje zemlje, ali mene je upravo Dunja Ritma Augustin opravila kad je uvela termin antropologija kod kuće. Dakle, i od kuće možemo gledati šta rade drugi. Odnosno, i tu dolazi do jedne antropologa bitne situacije, da on može da bude taj učesnički posmatrač, kako se to kaže. I učesnik i posmatrač, da ima tu dvostruku igru u kojoj on na izvestan način istražuje sopstvenu kulturu, posmatrajući je u antropološkom ključu. Rekao sam da neću da budem dosadan, a već vidim da sam ti. Onda je sad vreme za jednu življavajuću temu, to su gusle. Rekao si da si politički antropolog, a u svoje poglave kojim si, u svoje srpsko izdanje kojim si došao ovu knjigu i koji ima i u slovenačkom prevodu, dao si dosta prostora guslama. Da, to je trebalo da bude posebna knjiga, ali sam odustao jer je to zaista veliki posao napraviti još neko dodatno istraživanje, ali mislim da je to već jedna mala monografija u ovoj knjizi, ta politička istorija gusala, i to je istovremeno jedan od tekstova koji opravdava što sam ja zbirku tekstova gde ima najviše o Srbiji nazvao istraživanjem Balkana i terorom Balkana, jer su gusle karakterističan muzički instrument za dosta širok prostor Balkana. Ja kad to govorim gledam pravo u oči u Sombora Petana, jer ako on kaže ja ću stati. I je istorija politička upotrebe gusala od romantizma 19. veka, Njegoša i tako dalje do dana današnjeg je vrlo interesantna, i tu je bila rat, da li su gusle naše, čije su, ko je od koga ukrao gusle, da li albanske gusle su krađe srpskih gusala, da li su Crnogorci izmislili gusle, da li su došle sa orijenta ili je to Slovenac doneo sa severa. Tako da je to jedna interesa, ali najpre sam se za gusle zainteresovao kad sam shvatio da je to u 19. veku dobar primer kako se stvara nacionalna kultura prekomponovanjem i nacionalizacijom folklora. I kako to što mi imamo kao korpus narodnih pesama i taj kult gusala je nešto što je kreirala intelektualna elita u sredinom 19. veka, recimo u Hrvatskoj i Srbiji, a primer kako je ta elita to radila je u jednom tekstu koji je ostavio istoričar srpski, sada se setim imena, jedan istoričar koji je kao bio profesor liceja u Kragujevcu, u to vreme je Kragujevac imao licej, to je 845-6. godina, i on je putovao između Beograda i Kragujevca, ili živeo u Beogradu, kada u Kragujevcu bio je turboprof, kako kažu Francuzi, živeo u jednom mestu, radio u drugom, a tada nije imao TŽV, niti čak ni autobus, nego je tada putovao kočijama i konjskom zapregom. I onda je on ostavio zapis kako je u jednom trenutku na tim putovanjima njegova kočija zastala u neke mehane i kako je ušao u krču i tu zatekao seljake koji se vesele posle vašara uz gusle. I oni su videli, kažu, Švaba, jer on je bio odeven prema evropskoj i austro-ugarskoj modi, jer on je naravno bio školovan u Ugarskoj, odnosno u Novom Sadu, i kao patriota Srbin došao da radi u tom liceju, i on tu, gledaju njega seljaci, to vidi ovog Švabu koji je došao da nam tu kvari našu zabavu uz gusle. I onda da bi mu se podsmeknuli, da bi ga napravili magarcem, drugim rečima, uzmu gusle i tutnu mu ruke, kaže, aj ti, gospodine, sviraj. I kaže sad, Isidor Stojanović, Isidor kaže, uzmem ja gusle i počnem, kaže, da sviram onu našu Kraljeviću Marku, ili ovi seljaci padnu nesvest. Ja onda njima kažem, braćo Srbi, od kada mi postojimo, gusle su naša svetinja, naš identitet.
ja ću vas poučiti, vi nemate pojma šta su gusle. Gusle su... Ja vidim da zaista seljaci nisu znali nego su toliko važni. I da on je već znao da je to taj simbol koji može da se upotrebi za tu nacionalnu homogenizaciju, kako smo mi to kasnije počeli da zovemo, za, u stvari, konstrukciju nacije putem različitih elemenata, a u 19. veku gdje su elementi narodne kulture bili skoro bitni od narodne kulture pravila se nacionalna kultura i zato je Albert Lorn, pisac čuvene knjige Pevač priča, strašno bio ljut kad je video kako poslednje ostatke te guslarske tradicije neko pokušava da nacionalizuje, kako je zapravo ta tradicija prestala onog trenutka kad je postala nacionalno uvažena. Zato je za popularnu kulturu još uvijek ima života dokle god nema priznanje nacije. To me podsjeća na jednu anegdotu kada sam bio 1991. u martu na Kosovu i kosovski Albanci koji su znači bili jako otvoreni, jako prijateljski raspoloženi za nas, oni su isto meni gledali nekog šlada, da bi se pa da od mene pravi šalu, vodili su mi feferodna. Mislili su da to ja kao Švaba neću moći da napravim, ali ja sam to napravio, ne samo jedan, pojao sam 3 komada, što niko od njih nije mogao. Sad ne mogu više zbog toga feferone ovdje, ali to je napravilo jedan jako snažan utisak na njih. Odjednom sam bio vidi ovaj Slovenac, tada smo na srpsko-hrvatskom govorili sa njim. A to me prisjetilo na naslov tvoje knjige Teror kulture. To je naslov, da. Rekao si da ćeš da ga odbraniš. Pa evo, branimo ga sve vreme. A kad je reč o guslama, interesantno je da smo u Beogradu, kad je izišla prvo izdanje srpske, ja sam napravio promociju te knjige u Beogradu, koja se sastojala u guslarskom poselju. Znači, nije bilo govora, nego smo Voja Brajović, glumac, koji sigurno znate i vi, Siniša Labrović, konceptualni umetnik iz Splita, sad je u Zagrebu, svako od nas je imao gusle u rukama i svako od nas je odguslao nešto. Ja sam pozvao na tu promociju Sinišu Labrovića jer se on istakao već kao umetnik jer je na splitskoj rivi bio priredio guslarski koncert, a on je u deseterce komponovao sadržinu hrvatskog izdanja časopisa Gloria. Između ostalog i razne rubrike o prezervativima, reklame, ona rubriki sa kraljevskih dvora, sve je on to, tako da je to bio urnedes i sede profesori neki antropolozi, sedi Sagardo Rugović u prvom redu i gleda mene, a ja sam pozdravio goste u deseteračkom stilu, rekao sam, dragi gosti, dobro došli, evo, uz gusle javorove, ja vam držim ove govore. To je bila zaista prava promocija. Šteta što ovdje imaš gusle pokući. Svani barima. Sledeće izdanje Svanjibore sa guslama. Evo ima mesta već sa Svanjibora. Balkan teror kulture, da. Balkan teror kulture, naslov smo odbranili naslov. Ja mislim da jesmo, da ih ga još dodatno branimo. Da, mislim da ne može to tek tako reći. Da. Ja razumijem da je bio teror kulture kad sam ja one feferone. Ali šta ima tu veze sad Balkan? Svi znamo Balkan kao mesto gde fali kultura. Pa dobro, to je to uvreženo, to je taj stereotip koji si ti istražio bolje nego i kod drugih, tako da je to nešto što smo, zahvaljujući tebi i Mariji Todorovoj, stvorili u sumnju da je Balkan mesto u kome nema kulture, nego samo, kako se ga nazva, divlje i zapad. Divlja Evropa. Divlja Evropa, dakle, postoje razlozi, naravno, što su ti tvoji prijatelji, putnici sa zapada tako doživeli Balkan. Ja ne sporim da ste vi to... Nisu umali da sviraju na gusle.
Vidim, razumem to, međutim istovremeno se javlja i takođe stereotipna, egzotična slika o Balkanu kao buretu piva, kao Balkanu o zemlji autentične kulture, o zemlji gde možeš da se, o prostoru gde možeš da se raskomotiš, gde možeš da budeš prisniji sa ljudima. Postoji jedna vrlo pozitivna serija slika o Balkanu, koja je, po mojom mišljenju, još opasnija od ovih negativnih stereotipova, jer tek to nas dovodi u nepriliku, to očekivanje da ćemo ovde... Ja mislim da ti radiš promociju za Balkan, Balkan sure, barot, sod piva. Bure piva, ne bure baruta. Pa da, ali bure piva je, ja mislim, opasnije od bure baruta. Kako to može da bude? Ja samo vino i to umereno količinu. Šalim se, ali to je znači ta danas ponovo obnovljena stara slika o egzotičnom Balkanu, koju je još Fortis davno imao, jer kod njega imate te dve serije slika o Morlacima, koji su tada bili narod koji privukao pažnju takozvane pismene Evrope početkom 19. veka i Fortis je tu Morlake opisao koji istovremeno ljude koji, kao što si ti tamo citirao, jednom se poglavlju u tvojoj knjizi zove ljudi sa repovima, tako, dakle, koji imaju čak i anatomske neke osobine koje čine taj narod daleko od nas normalnih Evropljana i postoji tamo jedan podatak anatomski koji on citira, ne znam da li on to empirijski video, da Morlakinje imaju tako duge dojke da i svoju decu mogu da doje tako što ispod pazuha daju dojku ili preko ramena. A uporedo s tim, što izgleda poražavajuće, neka zaista krajnje negativna, kaže, ali njihova kultura, njihov koji on prevodi, to mi na zapadu nemamo. Ta autentična kultura, poezija, ta sloboda duha, sloboda izraza, to je nešto što mi u ovoj našoj uškoljenoj civilizaciji nikad nećemo imati. U istom trenutku isti autor nudi seriju negativnih stereotipa, Balkan divlji ljudi, polu ljudi i istovremeno Balkan zemlja snova za nekog ko hoće da se uzdigne do nivoa čiste slobode. Jedina sloboda je tu, prema tom mitu data. Tako da su to opasne vizije, u svakom slučaju ne treba prihvatiti pozitivnu sliku Balkana. Zato sam ja u reakciji na tekst naše koleginice Dunje Richtman-Augustin, koja je 90. godina reagovala na odbacivanje Balkana u političkom diskursu u Hrvatskoj i na odbacivanje Balkana iz ulica i javnih prostora, pa je recimo njen kino njene mladosti koji se zvao Balkan, preimenovan tih 90. godina u kino Europa. I onda je ona rekla zašto se i otkada se stidimo Balkana. I to je zaista bilo izuzetno važan tekst i vrlo potreban otpor takvom jednom isključivanju nasilnom, ali ja sam primetio da je posle tog vremena su stvari promenile, posebno u Srbiji, i onda se ja morao da napišem tekst otkad i zašto se dičimo Balkanom. Da bih pokazao da ni to što se dičimo Balkanom niti spasava Balkan, niti nas same. Da je to takođe jedna politička manipulacija nekakvim faktima u Balkanu možemo naći. Evo, ja mislim da smo mi odbranili naš snov Balkan teror kulture, a mislim da možda u publici ima još neko... Da nas napada. Pa da ima neke predrasude ili šta već znam, pa će možda neko da neki komentar, neko pitanje. Bili smo jako uspješni izgleda. Dobro, sad posle ove
fine i uspešne odbrane. Mi smo dogovorili sa autorom da će da potpisuje prvih 500 primjeraka koje će danas da se prodaju da bi napravili prvostepenicu do drugog izdanja. Dobro, ja sam poneo 2 olovke, bit će prva da se potroši. A ja imam rezervu za tebe. Hvala svima što ste bili sa nama i ugodan dan još dalje. Da, ja se pridružujem. Pure piva. Hvala, idemo na pivo.